Dragi gledateljice i gledatelji, dobrodošli u 51. Grizzly Office podcast. Drago mi je da mogu pozdraviti predsjednika stranke Fokus, Davora Nađija. Dobar dan i pozdrav gledateljima. Nismo dugo imali političara, sad sam malo vrtio film i zadnji je bio liberal, Hrebak, i sad ispada da protežiram liberale, ali mogu reći, mislim da on bio negdje 39. podcast, on je bio prvi sa tog nekakvog klasičnog centra, liberalnog centra, prije su bili lijevo i desno. Eto, sad su se zaredali nakon dugo vremena, zapravo nismo dugo imali političara, pa red je da ugostimo nekog ko će nam malo vratiti fokus na politiku. Bavit ćemo se gradom Zagreba, bavit ćemo se urbanom problematikom, bavit ćemo se liberalizmom, bavit ćemo se politikom, bavit ćemo se nekim tvojim idejama koje si promovirao u praktičnim idejama koje si promovirao u javnosti i malo ćemo te propitati kako je to biti mladi hrvatski političar, da vidimo što nas čeka u budućnosti. A za početak bih te pitao, evo recimo da smo sad ušli u vremenski stroj i 2 godine unaprijed i sad su lokalni izbori grada Zagreba, za gradonačelnika grada Zagreba, recimo da si ti kandidat Fokusa. Prošle su sad evo već 2, ali recimo da su takve i druge, sljedeće 2 godine. Kako bi ti meni kao građan ovog grada prodao priču, kako bi ti unaprijedio moj život, kako bi ti pomogao da se ovaj grad izvuče napokon iz tih, pa reći ću stagnacije, reći ću dubioza, reći ću dosta i velike, pa reći ću i pogibelji, padaju zgrade, ne funkcionira javni prijevoz, ne funkcionira odvoz otpada. Davor Nađi, gradonačelnik Zagreba, zašto bi ja, Tomas Bauer, glasao za tebe? Pa dobro, mislim, kad bi sad sve ove teme prošli, vjerojatno bi nam cijela trebati samo za to, da. Ali, mislim, u većem dijelu zapravo sve ono što sam i u prošloj kampanji zapravo najavljivo, ok, to možda nije toliko medijskog prostora dobilo, ali zapravo to i dalje sve potrebno napraviti. Ok, sad na nacionalnoj razini najavljuju da će se ukinuti prirez, vidjet ćemo jel hoće ili neće, ali to je zapravo nešto što sam ja već tada najavio. Ti se znači zalažeš za to, ti si ok s time? Tako je, dakle. Misliš da bi grad Zagreb i dalje imao dovoljno novaca da funkcionira? Pa stvar je uvijek upravljanja. Prednost gradova u odnosu na recimo poduzeća je to što gradu novac uvijek dolazi. Dakle, radio nešto, ne radio nešto, novac uvijek dolazi, jel? Porezni obveznici uvijek moraju platiti svoj dio. Dok poduzeće, recimo, ako ne radi svoje, neće dobiti novce, jel tako? Tako da grad Zagreb ima, s obzirom da ima status i grada i županije, zapravo ima najveći fiskalni kapacitet u Hrvatskoj i ako netko to može si priuštiti da se odrekne prireza, to je grad Zagreb. Jer trebamo imati na umu da osim što ima najveći fiskalni kapacitet, ima i najveće koristi od ekonomije obujma. Znači, nigdje nije isplativije raditi infrastrukturu za vodovod, za gospodarenje otpadom, za odvodnju, za zapravo bilo što, jer je najveća gustoća naseljenosti u Hrvatskoj. Samim time, jel hoćete po kilometru ili po metru ili kako, ima najviše korisnika infrastruktura, javni prijevoz i ostalo. Dakle, u Zagrebu je sve to najisplativije raditi, a cijelo vrijeme se gura teza da u Zagrebu jedino nije moguće ukinuti prirez. Dakle, ko gura tu tezu? Je li možda grad žrtva i čini se da tu HDZ 90-ih je imao, reći ću, oktroirane gradonačelnike, nije tu pobjeđivao, ali ajde, nećemo se vraćati tu daleko prošlost, ali čini se da u ovom 21. stoljeću HDZ nije vladao Zagreb. Posredno je preko Bandića, ali sad su to već neke teorije. Činjenica je da Zagreb baš i nema neke koristi od državnog proračuna. Pa to je činjenica, nažalost. To je dobrim dijelom posljedica i toga što su građani birali Milana Bandića sve ove godine. Ok, sad je došlo vrijeme kad je Možemo na vlasti. Čini mi se da sada ipak Možemo je pronašlo zajednički jezik sa HDZ-om. Misliš da oni dobro surađuju? Pa mislim da surađuju puno bolje nego što se to u javnosti prezentira. Dakle, ja ne vidim još niti na jednom primjeru da je negdje HDZ nešto sa nacionalne razine opstruirao bilo koji projekt. Dapače, stalno se najavljuju neki novi projekti, primjerice izgradnja bolnice u Blatu. Koliko mi je poznato, zapravo trenutno zapinja na tome što grad ne želi donirati to zemljište za izgradnju, nego želi prodati državi to zemljište za izgradnju. Dakle, problem je
u gradu, a ne na ovoj strani. Tako da mislim... Dobro, ali ne možemo opet vidjeti neke pomake, ja kao građanin te sad opet pitam, slažem se, mislim da tu postoji očito neka suradnja i neki dogovor, ali opet ja ne vidim niti neke planove, ima u medijima izađe gradit će se nadvožnjak, pa onda ne znam, naši mediji i javnost misle da je to ne znam kakav projekt, a to je za jedan milijunski grad zapravo smiješan projekt, mislim. Ne, tu se slažem. Ja samo govorim da neki pomak postoji. Taj pomak i dalje nije dovoljan. Dakle, gradu Zagrebu treba veza između grada i nacionalne razine, jer grad Zagreb zaslužuje da se konačno i neki ozbiljniji novci krenu ulagati i u grad Zagreb. Jer grad Zagreb između ostalog, to jest građani grada Zagreba i poduzetnici jesu oni koji izdašno pune državni proračun i dio toga se sigurno treba vratiti nazad. Da se vratim još ovih nekih tema što bi u gradu Zagrebu još promijenio, pa recimo sigurno bi išao u smjeru izgradnje energane na otpad. Evo, mi sad imamo situaciju da samim time što energana do sad još uvijek nije izgrađena, da se zapravo višestruko veći iznosi nego što su se prije plaćali u toplani za grijanje grada. Dakle, imali smo ogroman rast cijene energenata. To je sve moglo biti zapravo kompenzirano sa tim da smo mogli imati vlastito gorivo. Samim time riješimo i problem Jakuševca, a isto tako uz grijanje imamo i proizvodnju električne energije. A kvaliteta zraka misliš da se ne bi pogoršala? Pa mislim da ako danska kraljica može živjeti na 1,5 km od energane u Kopenhagenu, onda mislim da se ne bi pogoršala. Ali sad, možda danska kraljica je navikla na lošu kvalitetu zraka. Ja se s tom slažem, konkretno bio sam u Kopenhagenu, znam gdje je locirana, čak imaju gore skijalište s tom nekom umjetnom travom, to je praktično nije baš skroz u centru Kopenhagena, ali grad isto malo sad manji, veći, nebitno, ali gabarita otprilike kako Zagreb i to funkcionira, da. Zašto se to ne napravi? Mislim, nije li možemo zapravo i dobilo izbore na nekom ekološkom projektu, ekološkom programu, između ostalog dobilo, znamo svi da su mnogi glasali za njih zbog izbora, zbog potresa, ali zašto se to ne... Mislim da bi Europska unija isto vjerojatno dala lovu za to, ne? Bi sigurno. Znači, Hrvatska je jedna od dvije EU zemlje koja još nema energanu, s tim da druga zemlja je u postupku izgradnje energane. Slovencija, ja mislim, jednu imaju, još ih 2 ili 3 grade, tako da jedino smo mi izgleda najpametniji, ali da se osvrnem na Možemo. Možemo je nominalno zelena stranka, ali realno kad gledamo politike koje provode, to je sve u nekom smjeru nekih feel good politika za koje je stvarno pitanje koliko to kasnije je zeleno ili nije. Znači, oni su kroz svoju povijest, ti pojedinci poznati da su prosvjedovali protiv bilo kakvog projekta koji je imao veze sa gospodarenjem otpadom. Klasičan pristup, not in my backyard, i onda to završi na način zapravo najgore, a to je da se zadrži status quo koji trenutno ne funkcionira. Tako da mislim da trenutno rade više štete nego koristi. Neki će reći da su postali neoliberali jer su krenuli u neke rezove. Misliš, slažeš se ti kao liberal da su oni liberali ili misliš da zapravo su ih okolnosti prisilile da ipak malo tu javnu potrošnju moraju smanjivati? Pa prvo, meni je, to je isto jedna prilično nametnuta teza jer ljudi u Hrvatskoj nisu vidjeli prave rezove i onda ne znaju što pravi rezovi znače. Kad je bila još kampanja za gradonačelnika, išao sam malo istraživati koliko u cijelom sustavu grad Zagreb ima zaposlenih. Znači, svi su brojili gradsku upravu i holding, niko nije brojao proračunske korisnike. Dakle, to je preko 30.000 ljudi. I sad, od 30.000 ljudi, kad vi u 2 godine imate, 500 ili 1000 ljudi manje, sad bez veze govorim, to je manje od prirodnog odljeva. Dakle, samo da ste zaustavili novo zapošljavanje, više ljudi vam ode u 2 godine. Otprilike 3%, znači nekih 1000 ljudi godišnje sami odu. Tako da nema tu nekih zapravo rezova. Da, mislim, Hrvatska je naviknuta da stalno taj broj zaposlenih u javnom sektoru raste i sad ljudima je ovo sad nešto revolucionarno, ali nije. I da, to je isključivo zbog toga jer su bili primorani napraviti neke stvari. Ja sam još u kampanji rekao da kad bi Tomašević ispunio sve ono što je najavljivao u kampanji, da bi Zagreb do 2. godine mandata bankrotirao 2 puta. Jer je govorio sve, daćemo svima ovo, nećemo otpuštati. Znači, onda je došao na vlast i morao se suočiti sa realnošću.
realnost je bila takva da je budžet ograničen, da dugovanja dospijevaju na naplatu. No, je li to Da se njegova nešto- krivnja? Neke stvari vjerojatno su iz kostura, iz ormara ispadali, mada... Mislim, znali smo svi Da, da će... znali smo da dakle, vjerojatno grad baš nije sjajno posložen i da nije odgovorno vođen. Da, dakle, mislim, pitanje ako on već prije to nije znao, onda je bilo opet pitanje njegove kompetencije uopće za taj posao. Ako je znao, onda je svjesno obmanjivo birače da će napraviti nešto što u startu zna da neće imati novca, jel? Tako da, dobrim dijelom, Pitanje je samo koliko naše birače to smeta. pa ovisi kako koje. Mislim, vidimo da Možemo ipak je palo dosta s onog svog vrhunca kad su bili, ne znam, na 12% nacionalni rating, sad su trećinu toga su otprilike izgubili, tako da mislim da ipak jedan dio birača to smeta. Mislim da samo HDZ ima taj tip birača koji ne smeta baš ništa, dok svi mi drugi mislim da ipak moramo isporučiti neki rezultat. Možemo, tu još ima nekog kredita i ja bih rekao s razlogom. S razlogom se bira ljude na 4 godine, a ne na 2, tako da na kraju mandata se donosi konačan sud što će se napraviti, tako da još prilike imaju. Ali neke stvari ne idu baš u dobrom smjeru, jer vidimo sva ta neka rješenja koje oni rade su više neki PR potezi, ne znam, zatvorimo neku ulicu, ali to onda i zatvori neku ulicu za promet, ali onda to izgleda smiješno, izgleda sve improvizirano, nema to neku glavu i repe. Više to izgleda kao nešto, moramo nešto pokazati svojim biračima, ono što oni vole, nego da se to napravilo planski i da to onda stvarno ima neku korist, neki benefit za grad. Da, neku glavu i rep. Jedna tema koja mene osobno zanima, ne zato što meni to potrebno, jer ja do poslije imam 15 minuta pješke, ali mislim, ipak sam zapravo po vokaciji geograf, diplomirao sam na urbanim cjelinama i jako me džipcira, znam nešto i proučavam dan danas, gledam neke videe na YouTube-u i ovako me zanimaju i metro i lake gradske željeznice. S obzirom da Fokus je najpoznatiji po vladanju i Svetom Nedeljom, sad i Samoborom, i uvijek mi padne na pamet taj Samoborček, legendarni, koji još u filmovima još prije 100 godina je sasvim dobro to funkcioniralo. Naravno, tada nisu bila vozila, onda je neko pametan krajem 70-ih, čini mi se, odlučio to ukinuti. Ali možemo reći da je zapravo ovaj cijeli zapadni dio Zagreba i Samobor i Sveta Nedelja i svi ti krajevi su bili bolje povezani sa centrom Zagreba nego danas. Misliš li da je taj urbani promet jedna od tema koja je zapravo u toj gradskoj politici jako zanemarena? Ponavljam, kad se i u medijima napiše da će se graditi nadvožnjak, što nije niš posebno, bilo bi posebno da se gradi u Zagrebu 10 linija metroa, to bi bilo pretjerano, naravno, ali ako bi se gradio pružni nadvožnjak kroz centar Zagreba, koji je i stara urbana cjelina i naseljen i prometno začepljen, imali Fokus tu neke rješenja, pogotovo zato što vladate i Dugim Selom i Samoborom i Svetim Nedeljom, dakle u ovom zagrebačkom prstenu koji bi imao najviše koristi od te prigradske željeznice, ukoliko bi ona bila ozbiljno napravljena. Imate li tu neke planove i programe? Pa prvo da se dotaknem metroa, još u kampanji sam radio baš i kalkulacije okvirne koliko bi to koštalo ako bi država EU fondove dakle strukturirala na način da grad Zagreb može to povući za izgradnju metroa. To bi bila jedna sasvim izvediva priča, bez obzira što drugi pričali, i financijski izvediva, sa nekim obveznicama na duži period otplate, dakle to bi se moglo isfinancirati. No da se dotaknemo ovog dijela. U Zagrebu se često o prometu priča samo o prometu u Zagrebu. Zagreb i Zagrebačke županije su zapravo spojene posude. Jako puno ljudi iz Zagreba svaki dan ide u Zagrebačku županiju, a još više iz Zagrebačke županije u grad Zagreb. I tu dolazi do jako velikog broja automobila i autobusa koji iz Zagrebačke županije dolaze u grad Zagreb. Spominjem i autobuse zato jer je autobusni kolodvor praktički u centru grada. To su stotine, ako ne i tisuće linija dnevno koje ulaze autobusi u centar grada. Jel? Ja dok sam bio zamjenik gradonačelnika u Svetoj Nedjelji u prošlom mandatu, mi smo već tada pokrenuli inicijativu da se krene raditi studija izvedivosti, isplativosti, izgradnje željeznice od Podsuseda do Bregane. Jel? Sjeli smo za stol mi, tada gradonačelnik Samobora, Zagrebačka županija, direktor poduzeća integriranog prijevoza gdje je grad Zagreb većinski vlasnik, HŽ infrastrukture, svi smo se dogovorili da dijelimo troškove. Iako je to posao HŽ infrastrukture, svi smo se dogovorili da dijelimo troškove te studije.
Tada gradonačelnik Bandić nije bio zainteresiran sudjelovati, ali mi smo nastavili onda bez njega. Jel? Došlo do promjene vlasti u Zagrebu, grad Zagreb se potom uključio u tu studiju, međutim, zbog nekih EU pravila to poduzeće Integrirani promet u kojem Zagreb ima većinski vlasnik je ono koje bi trebalo zapravo izraditi tu studiju. I mi smo, naravno, svi s njima potpisali sporazum da izrade tu studiju u ime svih nas. Međutim, grad Zagreb ima neka pravila da onda grad Zagreb preko svog ureda za nabavu, s obzirom da većinski vlasnik tog poduzeća provodi tu nabavu, i oni su proveli tu nabavu. Tomašić je napravio presicu, rekao da to rade samo oni, drugi ništa tu nisu sudjelovali. I to je bilo prije otprilike godinu dana. Prije otprilike 9 mjeseci je taj postupak nabave završen i od tad taj papir stoji kod njega na stolu i oni nikako da potpišu da se ta studija krene izrađivati. Jel? Znači, to bi praktički bila trasa koja bi bila slična samo Borčekovoj trasi. Slična, da, ne ista, slična. Išla bi od Podsuseda do Bregane, nešto izmijenjena. Imala bi pa neka 3, maksimalno 4 stajališta, dakle ne bi imala puno stajališta. Ideja da se na području Svete Nedjelje, na području Samobora složi autobusni prijevoz koji bi se vezao na prugu, koji ne bi vozio za Zagreb. Logično. I dakle sve se ide... Ono što je se u međuvremenu dogodilo, govorimo za njih, od kad smo ušli u EU, Europski zeleni plan je donesen i kogod je čak i onako ovlaš pročitao zeleni plan, svjestan je da je Europska unija misli uložiti ogroman novac, sad je to već i u javnosti u zadnjih godinu dana dosta prisutno zbog obnove pruga, pa se i o tome priča. Znači, jasno je da ćeš smanjiti emisije na način da ljudima ponudiš zeleniju alternativu, a to su neki pružni prijevoz, željeznica koja vozi na struju i... Pa mislim, iduće godine su parlamentarni izbori. Trenutno vlasti ta željeznica prema Samoboru nije baš u fokusu, govorim na nacionalnoj razini, ali može se iduće godine promijeniti struktura i većina u Saboru, ali i u vladi, ko će onda biti u vladi. I doći do toga da zapravo država može pogurati taj projekt. Međutim, u tom trenutku bi bilo dobro da imamo spremno, da imamo barem provedenu neku studiju, da imamo zeleno svjetlo od Europske unije, da se to može financirati tako. Međutim, mi smo sad izgubili skoro godinu dana samo zato jer netko nije potpisao jedan dokument. I onda govorimo o nekim zelenim politikama. Mislim, ne postoji ništa zelenije, nije to neko subjektivno moje mišljenje ili tvoje, jednostavno u zeleni plan nisu pisali ljudi koji su ekološki nesvjesni, tako da... Pa naravno. I baš urbani prijevoz je posebno ključan u smanjenju emisija. Pa tako je, normalno, ali u ovom, mislim, po meni tu treba napraviti cijeli... Pa mislim, koji u marketingu, kad neko kaže, ne znam, treba mi samo plakati. Ne treba ti cijeli miks. Ista stvar je i kod prometa, jel? Sustavna analiza. Tako je, treba razmišljati i o drugim stvarima, treba razmišljati u uvođenju neke konkurencije. Recimo, meni se pristup uvođenja javne usluge, ako se napravi onako kako bi trebalo u autobusnom prijevozu, sviđa. Bez obzira što će se to financirati u većem dijelu sredstvima poreznih obveznika, ali ako će se to stvarno podijeliti linije u neke lotove za koje će se moći otvoreno natjecati pružatelji usluga, onda ćemo stvarno dobiti najbolji value for money. Ako će to opet biti prilagođeno nekima koji već obavljaju tu uslugu jako loše, onda nećemo dobiti ništa. Ne? Jedna tema koja je zapravo srodna, ja sam baš isto kao neko koji je na tome diplomirao, zapravo svjestan da suburbanizacijom i širenjem zapravo grada u okolicu ti možeš sniziti cijene stanova i ljudi toga isto nisu svjesni. Po meni, umjesto tih svih subvencija koje su davane ljudima, osobama, obiteljima, trebalo je taj novac uložiti u te urbane servise prevozne koji bi omogućili da ljudi žive dalje od grada i onda bi naravno tamo cijena možda narasla, ali opet bi bila prosječno niža i ovako, s obzirom da imamo jako loš prevoz, ljudi se svi guraju u sami Zagreb i što bliže centru.
Međutim, ti si imao neke zanimljive na tu temu stanogradnje, neke svoje prijedloge koji su mi dosta zanimljivi u medijima, nekih 5 točaka, pa možeš malo o tome nešto ispričati. Pa S obzirom da. da cijene divljaju i rastu i sad već vidimo da su, ja sam, ne znam iz kog razloga mi uopće izašlo, vidio sam da su, ne znam, u Milanu su stanovi jeftiniji nego u Zagrebu, što je apsurdno, jer standard je ipak tamo dosta viši i grad je puno bogatiji od Zagreba. Ja. Pa mislim, mi koji se nešto razumijemo u ekonomiju znamo da je sve stvar ponude i potražnje. Trenutno imamo situaciju da potražnja raste, a ponuda to ne prati. Državne subvencije, kakve god one bile, će zapravo uvijek raditi na strani potražnje, da još više raste potražnje. Da, zalijevanje vatre benzinom i onda se ljudi čude, joj, zašto raste. I sad možda, ali kažem možda, netko koji dobije tu subvenciju možda će imati neke koristi od toga, sigurno ne onoliko koliko je subvencija, iako je pitanje da li će ikakve koristi imati kad se malo napravi matematika. Ali generalno te subvencije će uvijek odvesti stvari u istom smjeru, a to da stvar će biti lošija nakon primjene subvencija nego prije. Sad, jedini način kako mi možemo, da to tako kažem, korigirati stvari da te cijene budu normalnije, da podignemo ponudu. Da bi se podignula ponuda, moraju se izgraditi novi stanovi. Vrlo jednostavno. Jel? Sad, tu ima onih koji zagovaraju da bi država trebala graditi nove stanove. Ja smatram da to nije dobro, da je iz 2 razloga. Jedan je, zapravo iz više razloga. Jedan je, to je plodno tlo za korupciju. Drugo, država uvijek radi neefikasno, znači potrošit ćemo novaca više nego što treba. Treće, pitanje tko će dobiti te stanove, znači opet prostor za korupciju. I četvrto, to se financira novcima poreznih obveznika. Ti isti porezni obveznici ako ne dobe ili ne kupe taj državni stan, nego krenu graditi svoj, država njima zapravo opet diže cijenu rada, materijala i svega ostalog, znači zapravo 2 puta opet prođu loše. Jel? Tako da tu treba se okrenuti privatnoj inicijativi i to se treba napraviti na način da se deregulira proces gradnje. Pritom ne mislim ono što kad spomenem deregulaciju, onda svi krenu vikat, a vidjeli smo kako je u Turskoj to završilo. Pa ne znači deregulacija samo da se smanje protupotresni standardi. Naravno da taj dio ne bi deregulirali. Vidimo na primjeru Banovine kako je prošla državna stanogradnja i sa puno regulacije. Tako je. Ali kad kažem deregulacija, ne mislim na deregulaciju u protupotresnim standardima, nego jednostavno u nekoj papirologiji. Ne znam, mislim sad nije stanogradnja, ali znam kad smo iz pozicije grada Sveta Nedjelja u Svetoj Nedjelji na silazu s autoceste radili rotor, morali smo ishoditi potvrdu da tamo nije šuma. Znači, i čekali smo tu potvrdu ne znam koliko dugo, a to u centru grada. Jel? Dakle, ima prostora za te stvari ubrzati. Da ne bude FTJP. Tako je, to je jedna stvar. Druga stvar je, dakle, srezati komunalne doprinose. Ako baš gradovi moraju birati između komunalnog doprinosa i komunalne naknade, bolje da je viša kasnije komunalna naknada, da se to prebaci u neke operativne troškove, nego da u startu se diže trošak investicije. Isto tako prostorni planovi ne smiju biti prerigorozni. Ok, ja mogu razumjeti estetske zahtjeve, mogu razumjeti zahtjeve u pogledu da je infrastruktura dostatna i ostalo, ali isto tako se treba dozvoliti da se ide više u visinu na određenim dijelovima, jer se na taj način podiže isplativost gradnje i samim time se dobiva i veći broj jedinica stambenih, dakle brže raste ponuda. I naravno trebamo se dotaknuti i one strane druge, a to je kupovna moć građana. Dakle, moramo raditi na tome da podignemo i kupovnu moć građana. Dakle, da oni ne trebaju tražiti milostinju od države, nego da mogu sami biti kreditno sposobni ili uštediti dovoljno, da mogu... Smanjiti poreze, pretpostavljam. To si već rekao što se prireza tiče. Tako, tu sam mislio prvenstveno i na rezanje prireza, ali i na manji porez na dohodak, ali generalno deregulacije, porezno rasterećenje gospodarstva, jer će se i to u konačnici pretočiti u veće plaće. Ako ekonomija bude konkurentna, dobit ćemo više investicija, bolje radna mjesta, veća produktivnost po zaposlenom, samim time veće plaće po zaposlenom. Dakle, ljudi će si lakše moći priuštiti te stanove, ma kako je njihova cijena bila. Jel?
Idemo na konkretno pitanje. Ovo je sad bio uvod, šalim se. Onda se moram- Moram te pitati kao političara, sljedeće godine kažu da super izborna godina, kako mi zovu? Da. Imamo parlamentarni, Europski parlament, imamo predsjedničke, nisu više ni lokalni daleko. S kim fokus ide na izbore? Pa mislim, još je, koliko god to blizu bilo, još je rano reći s kim idemo na izbore, jer Razgovarate s nekim, imate neke konačni ideje? dogovori nisu postignuti, da. Mislim, mogu reći s kim razgovaramo. Razgovaramo trenutno najviše sa nezavisnom listom mladih, to je jedna regionalna dalmatinska stranka. Pranić. Pa on je bio donedavno predsjednik, Aha. sada je novi predsjednik Petar Maretić. Dakle, razgovaramo i sa županom Jelićem i okupljenim nezavisnima oko njega. Vi ste, fokus je ipak najjači tu u Zagrebačkom prstenu, niste toliko jaki dole. Ili... Pa, dakle, mi dolje pripremamo osnivanje nekih podružnica po većim gradovima, međutim, da, naša najveća snaga je u ovom centralnom dijelu Hrvatske. Imamo i načelnika u Pirovcu, imamo ekipu u Slatini, imamo u Čakovcu i tako da već se jesmo malo raširili po Hrvatskoj, međutim, još uvijek tu ima dosta posla ispred nas na širenju te organizacije, jel? Mislim, razgovaramo i ovako sa nekim liberalnim strankama, pa vidjet ćemo u kojem smjeru će to ići. Nekako svi čekaju da se te izborne jedinice konačno definiraju, da bude se lakše... Da, s tim nemoguće zapravo ozbiljno planirati bez da znaš pravila izborna. Da. Bajs je ušao u stranku ili Tako je. Baš je ušao u stranku? Da. Sad imamo, dakle, 2 saborska zastupnika. Dakle, s time ste se proširili zapravo i na Bjelovarski kraj, gdje je Hrebak gradonačelnik, srodna stranka, ali ipak vi ste oporba, on je vladajuća struktura. Tako je, da, mislim, on je vladajuća struktura. On mi je rekao konkretno da postoji, sad ću preći na sljedeće pitanje, a to je nešto što je, recimo, ja bi privatno to volio, naravno, jedno je moja osobna želja, drugo je politička realnost, ona je uvijek drugačija od nečijih preferencija. Je li moguća neka šira liberalna koalicija gdje bi bio i HSLS, gdje bi bio centar? Ima dosta tih stranaka u centra, naravno sad su to neke šire analize u koje neće ulaziti, HDZ je debelo ušao u centar, ali je li to moguće ikad? Je li to stvar ega? Kako ti to vidiš? Pa trenutno mislim da nije moguće da svi tu budu. Jer Hrebak mi je rekao, dobro, sad je već neko vrijeme prošlo, da on vjeruje da je to moguće. Pa jednog dana možda je, ja mislim da za iduće izbore to nije moguće. Mislim da jednostavno ima previše nekih odnosa između tih stranaka koji su se s vremenom nakupili i da znam, pa mislim centar otvoreno komunicira da oni sa bilo kim ko je vezan sa HDZ-om, nema šanse, dakle automatski Hrebak tu otpada iz te priče, iz perspektive centra. Dakle, to je već prvi deal breaker u startu. Tako da mi sada ne idemo od stranke do stranke analizirati, jednostavno takav koncept gdje bi se svi liberali okupili na idućim parlamentarnim izborima je nemoguć. Na kraju dana i teško bi to bilo objasniti biračima. Dakle, imate jedan dio, ajmo to tako reći, pripadnica ALDE-a koje su trenutno uz vladajuće, imate dio koji su uz oporbu i sada da se to stavlja na neku hrpu u kampanju gdje su još uvijek jedni sa vladajućima, jedni sa oporbenima, onda pitanje ovi koji su sa vladajućima, protiv čega uopće se oni kandidiraju ili zašto. Tako da komplicirana je malo situacija, mislim da u ovom trenutku to baš nije moguće. Ako budu slučajno parlamentarni izbori prije europarlamentarnih, onda vjerujem da za europarlamentarne je moguća čak i neka šira koalicija, opet ne svi, ali ajmo reći većina. Mislim ALDE to uvjetuje kao ta europska, šta bi rekli, federacija liberala, kako se to zapravo zove? Ne, to je europska grupacija. Stranačka grupacija. Da, na razini Europskog parlamenta. To je sad neću reći uvjetuje, ali da li gura u tom smjeru? Pa mi još nismo formalno članica. Mi smo Znači, ko je opći član? I IDS je članica isto, i HNS. Da, znači... I HSLS. Tako je. I Glas i Centar. Znači, mi smo podnijeli zahtjev za članstvom, vjerujemo da će to uskoro biti i realizirano. Prema nama nije tu bilo sa njihove strane ništa, vi morate ovo ili ono. Oni su rekli da bi oni bili zadovoljni da liberali u Hrvatskoj
naprave barem jedan, da osvoje barem jedan mandat u Europskom parlamentu, ali mislim da to nije nikakva tajna, mislim, svi žele osvojiti mandate. Da, pa mislim, da. Tako da to nije ništa čudno, a sad da li su sa nekim drugim ko već jesu članice imali nekakve konkretnije razgovore, ne znam. Znam da su bili neki sastanci po Europi gdje se je o tome pričalo, mi na tim sastancima nismo sudjelovali jer nismo bili članovi, tako da ne mogu o tom, mogu nagađati samo, jel? Naravno, još ne znamo kako će se raspasti ta priča oko izbornih jedinica, ali bez obzira i da ostane sličan ili neće ostati isti. Tako nešto, da. Mislim, definitivno, čisto gledam demografski, sjeverna Hrvatska i ovaj zagrebački dio je definitivno samo narastao populacijski u odnosu, pogotovo na Slavoniju koja je dosta izgubila depopulacija se dogodila i smanjilo se broj stanovnika. Ovdje definitivno hoćemo Hrebaka u Bjelovaru, hoćemo Posavca u Međimurju, pa i Čačić je liberal bivši, mislim HNS-ovac bivši, a ta liberalna priča dosta dobro prolazi, naravno. Vas sam već spomenuo, Fokus je zapravo iznenađujuće dobro uspio u relativno kratkom roku osvojiti vlast u dosta bitnim gradovima. Je li zapravo ta sjeverna Hrvatska nešto na što biste vi trebali fokusirati? Jasno mi je da na parlamentarne izbore bedasto ne ići u svim izbornim jedinicama, ne znam, dobro, u Istri je tu IDS koji isto tvrdi da su liberali, ali misliš li da bi zapravo primarni fokus ipak trebala biti ta sjeverna Hrvatska, da bi tu po meni nekakva ujedinjena liberalna lista stvarno jako dobro prošla? Pa ja mislim da liberali trebaju imati politike koje su prilagođene za cijelu zemlju, jel? Znači, mislim da samo na taj način mi možemo izgraditi s vremenom snažnu liberalnu opciju koja stvarno može dobiti široku podršku građana i da nije ko mnoge stranke do sada koje u jednom trenutku iskoče i za godinu dana se uruše i to je to. I nama je to cilj. Dakle, mi idemo graditi stranku kao Fokus postepeno, želimo se proširiti na cijelu Hrvatsku. Istina je da u ovom dijelu Hrvatske smo najjači jer, mislim, prvenstveno mi smo od tu i krenuli, tako da nismo mogli krenuti negdje drugdje. Ali generalno nešto lakše je napraviti liberalnu opciju u dijelu Hrvatske koji je malo manje zarobljen od strane države, od strane vladajućih. Mislim, čim se dođe u Slavoniju, tamo gotovo da nema obitelji koja na neki način nije financijski ovisna ili poluovisna, bilo o poslu sa državom, bilo da neko radi u školi, u bolnici, u Hrvatskim šumama i slično. I to su automatski odmah neke poluge koje se, nažalost, po tim gradovima, općinama, županijama, vladajući ne libe koristiti, da se te ljude malo stisne i da ih se obeshrabri uopće u sudjelovanju u politici. Jel? Tako da više s te strane u ovom dijelu Hrvatske nešto lakše ljude potaknuti da se uključe, ali mislim da i kad se pojavimo negdje drugdje da ćemo polučiti dobar rezultat. Evo primjerice Slatina koja je baš usred Slavonije, možemo reći neko prometno slijepo crijevo, tamo taj dio Virovitičko-podravske županije. Mi imamo tamo snažnu i kvalitetnu zastupljenost u gradskom vijeću, tako da mislim da možemo to vrlo dobro napraviti. Naš Gulam u Pirovcu, koji je moj zamjenik predsjednika stranke, dakle radi fenomenalan posao, iz jednog malog Pirovca stvarno napravio sad u zadnjih nekoliko godina respektabilno mjesto, privlači jako puno i privatnih investicija, koristi EU fondove, tako da ljudi vide zapravo kad se pojave neki rezultati. A i generalno, mislim, mi kad god gledamo neke tablice najboljih gradova po bilo kojem kriteriju, tu su redovito u vrhu gradovi kojima upravlja Fokus. Spomenuo si ljudi koji rade za državu su skloni birati postojeće garniture, međutim, koliko su zapravo birači općenito u Hrvatskoj, koliko im je liberalizam u tom ekonomskom smislu primarno prihvatljiv? Što ti misliš, da li se to mijenja, da li to kreće u nekom boljem smjeru? Ti si mlad čovjek pa mi možeš reći iz te perspektive mladih, kad uspoređuješ primjerice tvoju generaciju i recimo moju, nekih 50-godišnjaka pa i više, misliš da se tu nešto događa i nešto mijenja, što će vama naravno onda po defaultu vjerojatno i koristiti u budućnosti politički? Pa mislim da da, ne mislim da to
preko noći tektonska promjena. Da nije država ali uradi nešto za mene, nego ja želim raditi slobodan od države. I dalje mislim da je većina ljudi još uvijek takva, Da. ali mislim čak i u mlađim generacijama, ali mislim da raste udio onih koji nisu takvi. Dakle, i prvenstveno za to mislim da je zaslužan taj rast IT sektora i još nekih grana u Hrvatskoj, jer mi sad imamo sve više ljudi koji zapravo su vidjeli da mogu sami se brinuti za sebe. Da im država ne treba, nego im samo smeta. Tako je. Dakle, i jednostavno, evo, ne znam, primjerice, Infobip jednog dana kad izađe na neki IPO, automatski hrpa njihovih zaposlenika će preko noći postati milijunaši ako prodaju svoje udjele. Mislim, što njima država treba u životu? Gledat će kako da im što manje uzme i ostalo. Tako da, to je sad samo jedan najekstremniji primjer, ali vidimo to na svakom koraku i mislim da se polako ljudi na taj, ajmo reći, skuplji način, kažem skuplji, jer prvenstveno kroz neke poreze, regulacije i slično uče da možda država i nije uvijek baš najbolja za njih u svemu, ali mislim da ovaj dio ljudi koji misle da im država treba, da zapravo tu imamo jedno drugo pitanje, a to je koliko mi kao nacija imamo samopouzdanja u sebe, jel? Dakle, ako nema to je stvar mentaliteta koju je dosta teško mijenjati preko noći. Ali ja mislim da je ključni dio samopouzdanja. Dakle, pitanje je da li čovjek ima samopouzdanje da se on može brinuti za sebe i za svoje najbliže ili ne. Dakle, ako misli da ne može, onda naravno da treba neku državu koja će tu uvijek stajati i biti neki safety net. I meni je čak to ok da država bude safety net, ali ne privremeno. Dakle, na jedno kratko vrijeme dok se čovjek ne stane nazad na noge i krene dalje. Ali sad da netko bude po 30-50 godina stalno na grbači svima nama, iako je radno sposoban i sve, to mi je van svake pameti. Da mi imamo više zdravstvenih osiguranika nego stanovnika. To mi je van svake pameti. Da. I da imamo i dalje veliku nezaposlenost, a uvozimo radnu snagu. Onda se postavlja pitanje, pa dobro, čemu onda, kako neko može biti nezaposlen, a s druge strane fali radne snage? Ne može on biti nezaposlen, samo ne može onda dobivati socijalne benefite. Pa to da, formalno je i drugo. Zapravo ja nisam te percipirao kao nekog puno starije osoba, ali kad čujem 33 godine, a ti si već neko vrijeme u politici, nisi od jučer, mi je to, pa reći ću iskreno, impresivno. Mislim, puno je tih nekakvih crnih prognoza, politikom se bave sve gori i gori ljudi u Hrvatskoj. Pa ja ne znam, mislim, odnosno na zadnjih 30 godina ne bih rekao da sad postoje neke velike amplitude, naravno imamo i poštenih i manje poštenih političara, naravno neke šire okolnosti su se promijenile, pa nam sad Europska unija tu malo isto uvodi reda, ali daj mi reci kako je tvoja, mislim, bez obzira na neke stranačke poglede, imamo i ljevicu i desnicu i dalje među tom mlađom generacijom, kako ti vidiš budućnost hrvatske politike, misliš li da ćemo, bez obzira ko bio na vlasti, kakav ideološki predznak imao, misliš li, jesi li optimist, pesimist ili misliš da će ostati dalje sve isto, samo će se promijeniti lica, kao neko ko ima 33 godine, a već sad da je bilo u 20-ima se već bio u ozbiljnoj politici? Da, pa mislim, tu sam onako malo podijeljen. Znači, mi smo ko zemlja sad na jedno, ja bih rekao, mislim uvijek će se svi reći uvijek će reći da svaka godina da je prekretnica i to ja ne mislim da je ova godina prekretnica, ali mislim da idućih nekih otprilike 5 do 7 godina da nam je ekstremno bitno za postavljanje temelja za neki budući razvoj. Zašto idućih 5 do 7 godina? Zato jer je to period u kojem će ovi ogromni EU novci koje sad dobivamo presušiti, a istovremeno će nam u tom periodu jedan jako velik dio stanovništva otići u mirovinski sustav. Dakle, iz radno aktivnog dakle, iz one mase gdje sad doprinose, u onu masu gdje će zapravo... Pa skoro bom i ja u penziji. Da. Dakle, sad je stvar kako ćemo mi sustav i državu i gradove i općine i sve ostalo postaviti kroz taj period, kako ćemo se pripremiti za period Hrvatske nakon toga. Dakle, mi imamo sad već, od kad smo ušli u Europsku uniju, struktura ekonomije nam se jako mijenja, postajemo sve više integrirani sa drugim zemljama, to je dobro. I tu se vidi da nas Europa zapravo vuče naprijed, bez obzira što sebi vladajući uzimali zasluge za te stvari. Ali mi jednostavno sad, po meni, ovo je trenutak kad mi stvarno moramo krenuti raditi na jačanju drugog stupa mirovinskog osiguranja i kada trebamo iskoristiti velik priljev EU fondova
da krenemo zapravo u racionalizaciju javnog sektora i podizanja njegove efikasnosti. Ali Dakle, se to baš i ne događa? To se ne događa. Dakle, zato će biti od jako velike važnosti što će iduća vlada u one 4 godine napraviti, jer ako to sada ne odradimo, onda ćemo se opet naći u jednom ciklusu gdje ne može ovaj ekonomski rast ići vječno, doće neka recesija, onda više neće biti prostora za to, dakle za te promjene, nego će se krenuti opet u smjeru rasta javnog duga i ućemo u neku spiralu gdje će rast dug, radne snage će biti sve manje, osim ako nećemo još više uvoziti radnu snagu. Dakle, imat ćemo puno izazovniju situaciju za promijeniti smjer nego sada. Sad imamo mirno more i možemo skretati kako hoćemo, a može se dogoditi da ćemo biti prisiljeni skretati u vremenu nekog uragana ili tako nešto. Tako da mislim da imamo sad baš jednu dobru priliku ko zemlja za s jedne strane napraviti baš ne pretjerano bolnu transformaciju, jer stvarno radnih mjesta ima svuda i ako sada krenemo u to restrukturiranje javnog sektora, čak i oni ljudi koji će biti višak će bez problema se uključiti u tržište rada. Jel? Je li teoretski to neki uvjet koji bi vi postavili za ulazak u vladu, da fokus bude taj jezičac na magiji i kaže da, mi hoćemo ući u vladu, ali tražimo to i to, što si sad ispričao? Da. Dakle, mislim, naravno, koliko ćemo mi uvjeta jednog dana nekome moći postaviti, to ovisi o tome koliko ćemo mandata osvojiti. Ali sigurno je da ako osvojimo dovoljan broj mandata, da je to smjer u kojem ćemo ići. Dakle, ićemo u smjeru i smanjenja poreznog opterećenja, rezanja regulacija. Mislim da je puno bitnije sustav pojednostaviti, dakle da ljudi samo gledaju koliko je visina poreza, ali nije sad ako piše, ne znam, bez veze ću reći bilo čega, stopa 20%, ali onda ako ispod toga slijedi 1000 iznimaka u kojima je nekad više, nekad manje onda to zapravo je toliko zakomplicira sustav da se nekom investitoru to ni ne da čitat, da stanovnici to ne razumiju i ostalo. Koliko je problem, ti si radio u realnom sektoru, koliko je problem činjenica da velika većina saborskih zastupnika, pa tako i ministara i predsjednika vlada u posljednjih godina nije nikad radila u realnom sektoru, ne shvaća zapravo što znači privrediti, zaraditi lovu? Ma to je enorman problem. Znači imali smo, ne znam, pretprošle mislim godine, pa meni je to bilo ne znam, je li za vrištat od smijeha ili za sjesti plakat. Znači gdje vlada kreće u 10. mjesecu mijenjati definiranje, to jest mijenja državne praznike. Dakle, cijela industrija koja se bavi tiskanjem kalendara krenu tiskati u 6. mjesecu i neko dođe u 10. mjesecu i promijeni državne praznike. Kao da nije mogao staviti odluku. To je banalan primjer, ali dosta slikovit. Ali taj primjer je napravio milijune eura štete poduzetnicima kojim nije imao ko nadoknaditi. Znači, milijune eura štete, znači, mogli su doslovno samo napisati u odluku da ta odluka ne stupa od 1.1. naredne godine, nego one iza nas. I riješen problem. Znači, riješen problem. Promijenili ste praznike, ali stupa na snagu godinu kasnije. Ok, nikome štete niste napravili. Ne? Znači, to je čisto kad oni uopće ne razumiju posljedice na stvarni svijet. Sad govore, ne znam, da će se čekati s ovim izmjenama oko prireza, poreza na dohodak, da će se, Plenković je rekao, od 10. do 12. mjeseca da će se to definirati. Pa mislim, postoje neki softveri računovodstveni koji se moraju prilagoditi tome. Znači, ne može se to napraviti baš preko noći. Dakle, ja sam radio baš u jednoj takvom poduzeću koje se bavilo takvim softverima u vrijeme kad smo tek ulazili u Europsku uniju i tada je bilo dosta tih poreznih promjena, usklađenja i to. I bilo je jedne godine, sjećam se, od svih kompanija na tržištu, mi smo bili jedina koja je uspjela do 1.1. uskladiti sve što je trebalo, pa je onda porezna uprava malo zažmirila na 2 mjeseca na sve moguće izvještaje koji su se dostavljali, jer su jednostavno prekasno donijeli neke odluke. Dakle, uopće ne razumiju tu vezu, uopće ne razumiju što kad se neka odluka donese, što to znači u stvarnom životu. Oni to gledaju ko neku varijablu koja ima samo, ne znam, 1 ili 2 dimenzije i to je to. Uopće ne gledaju
sve one nenamjeravane posljedice koje se sa tim događaju. Sit gladnom ne vjeruje. Pa je jasno, mislim da, to je, ja mislim, ipak uvelike plod činjenice nedostatka iskustva u tom realnom svijetu, jer čast naravno javnom sektoru, ali kad ti plaća prvog stiže bez obzira na sve, nisi možda nekad svjestan realnosti tržišta i života oko sebe. Pa da, mislim, nije to nužno ni da su uvijek neke loše namjere, ili nešto, to ljudi krivo shvaćaju. Sad primjerice kažu porez na dohodak, da će ga moći određivati jedinice lokalne samouprave. Mi u Hrvatskoj imamo preko 500 jedinica lokalnih samouprava. Pitanje je kompetencije, naravno. Ali ne samo to, nego evo sad mi ne znam, hoćemo da neki, bez već reći, IBM dođe napraviti investiciju u Hrvatsku i pita tamo neki CEO naših premijera i koja je kod vas stopa poreza na dohodak. Pa znate, mi imamo, ne znam, 300, 500 ili koliko stopa poreza na dohodak. Mislim, što će hvala, doviđenja. Da, tako da, mislim, jednostavno nešto što zvuči fora, ja jesam za fiskalnu decentralizaciju. Dakle, i za to da se prepusti više ovlasti nižim nivoima vlasti, gdje su stvarno ljudi izabrani, koji su bliže građanima, koji su s njima svaki dan. Ali postoje drugačiji alati kako se to može napraviti. Jel, ovo sigurno nije jedan od njih. Mislim da smo se dovoljno napričali. Imaš još neku poruku za birače, za građane, za susjede u Zagrebu? Pa imam zapravo, a to je da ih podsjetim da svaki njihov glas stvarno određuje ono što će biti nakon izbora. I svaki puta kad nakon izbora dobiju lošu vlast, ako nisu izašli na izbore, zapravo su isto izabrali. Izabrali su ne napraviti nešto protiv toga, nego su izabrali popustiti onima koji će kasnije iskoristiti tu njihovu šutnju i koji će zapravo na tome graditi svoje vlastito osobno blagostanje ili svoj politički rejting i slično, a ne raditi za njihovo dobro. Nemojte vjerovati obećanjima. Programi svih stranaka izgledaju skoro isto pred izbore. Svi kažu smanjit ćemo poreze, povećat ćemo plaće. Pogledajte malo što je tko napravio. Znači, mi iz Fokusa smo redovito na popisima gradova sa najnižom nezaposlenošću, najviše radnih mjesta po stanovniku, sa porastom broja stanovnika, sa demografskom slikom u smislu i broja rođenih. Koji god da se parametar pogleda, smo uvijek u vrhu i mislim da to argument već sam za sebe da stvarno dobro radimo. Pa ako se čak vratimo i na ono ukidanje prireza, evo u Svetoj Nedjelji je javni prijevoz za korisnike 0 kuna. Dakle, nije da ako se prirez ukine da će ne znam, propast ne znam kakve usluge i slično. Sve je stvar upravljanja. I dokle god će ljudi se voditi tim nekim ideološkim podjelama koje zapravo im ne stavljaju kruh na stol, nego zapravo samo služe za to da se skrene pozornost sa nekih tema od kojih se živi, dokle god će se temeljem toga donositi odluke u glasanju, jednostavno imam lošu vijest za ljude, a to je da oni neće živjeti bolje jer jednostavno ne glasaju za to da žive bolje. Idealan kraj, ni ja ne bih bolje. Hvala ti, Davor, odlično je bilo. Gledajte nas i dalje, subscribe-ajte nas, lajkajte. Nadam se da ćemo u dogledno vrijeme, kako se zahuktavaju izbori, imati još političara. Znamo da želite čuti što imaju za reći. Hvala ti, Davor, bilo je super i nadamo se jednog dana opet možda pred izbore. Vrlo rado. Hvala na pozivu i još jednom pozdrav svim gledateljima. Bok! Bok!